AFC M23 yongeye gutera utwatsi ibirego biri kugenda biyivugwaho byo kuba yica ndetse ikanafunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko abanyamakuru ndetse rwose ihonyora uburenganzira bwabo. Iyi rero ni raporo yasohowe n'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira umupaka bashinza AFC 20 kwica AFC 23 kwica Rubozo ndetse no gushimuta abanyamakuru bakabafunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ariko kandi binyuze mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yatangaje yuko uyu muryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira umupaka ngo ukora raporo zigenda zisiga isura mbi AFC 23 banenga uburyo rero uyu muryango uvuga ndetse rwose ukoresha gukusanya amakuru yuko aya makuru ngo bayakusanya mu buryo bubi cyane cyase uburyo budatanga ikizere. Kanyuka rero yanenze uyu muryango cyane kuba warakoze raporo yawo bagendeye ngo ku nkuru zigenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga aho kuba bagira ibimenyetso bifatika bibereye ku butaka cyase bibereye kuri tere. Raporo rero y'uyu muryango RSF ushinja AFC 23 gufunga mu buryo butemewe abanyamakuru babiri n'abasivili ivuga ko ngo aba bantu bafungiwe ahantu habi cyane ngo ndetse rwose hatagira n'umwuka uhagije ndetse nta n'ibyo kurya bigeze babaha. Ivuga yuko rero ngo bafunzwe kandi ngo bagafungirwa muri za kontineri ziri mu nyubako ikoreramo ibiro by'intara Kivu y'Amajyaruguru iherereye mu gace ka Himbi mu mujyi wa Goma. Mbere rero ngo kuba bakorerwa iryo yicwa Rubozo cyase iryo hohoterwa ryo gukubitwa mu buryo bukomeye cyane. Uno muryango rero uvuga yuko ngo hari nabo bivugwa yuko ngo bagiye bapfira muri ibi bikorwa by'ihonyorwa ry'uburenganzira bwabo cyangwa se muri ubwo buroko bafungiwemo ngo kaba barabipfiriyemo. Uvuga ko kandi ngo ibyabaye bigize uburyo bwo kuba ngo bacecekesha abanyamakuru ngo cyane cyane abakorera mu mujyi wa Goma. Uyu ngugenzurwa na AFC 23 kuva muri Mutarama 2025 bati rwose murabacecekesha nuko bazibya ati nukubikora mu buryo bwo kubacecekesha. Uyu muryango rero uvuga yuko ngo bari kubacecekesha mu buryo bwo kubahonyora babafunga ndetse babashimota banabakubita bakabafunga mu buryo ngo bunyuranyije n'amategeko. Uyu mutwe rero ku rundi ruhande rwayo wateye utwatsi mu buryo bukomeye cyane unanenga cyane unashimangira ko abanyamakuru bakorera mu bice gice kigenzurwa na AFC 23 rwose ngo bakora neza ku mudendezo kandi rwose akazi kabo bagakora mu bwisanzure. Bagize bati mu bice byose twabohoye abanyamakuru bakora akazi kabo nta nkomyi nta mbogamizi cyangwa se nta terabwoba bashyirwaho. Bunzemo bavuga bati abanyamakuru b'imbere mu gihugu ndetse n'abanyamakuru mpuzamahanga akenshi na kenshi baza mu bice twabohoye bakaza kubisura bagakoreramo akazi kabo nta nkomyi. AFC 23 rero yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo bukora ibyo bintu bakabikorera abanyamakuru bakabahohotera mu ihohoterwa ririmo kubica ndetse no kubafunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'icyo bita kubacecekesha kubazibya. Rero yunzemo avuga yuko ngo inzego zigenzura itangazamakuru arizo zicecekesha abanyamakuru Kinshasa ndetse rwose bakababuza no kugira ibyo batangaza ku bigendanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Bati muceceke mujye mutangaza intsinzi yacu, intsinzi yabo duhanganye iyo ntago tuyishaka. Rero niko AFC 23 yavuze yuko ibyo bintu rwose bo batajya bikora ahubwo biba Kinshasa. Gusa nanone kandi nubwo kugenda bayishinja ibyaha bikomeje mu bice bitandukanye hakomeje icyo twita ubwicanyi ndengakamere buri gukorwa na Kinshasa. Nanone kandi AFC 23 yatanze impuruza kuri uyu munsi wo kuwa kabiri, yatanze impuruza rero y'ibihe bikomeye cyane bisa nk'imperuka bikomeje kuba muri komini ya Minembwe aho hari muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kuba hari ibikorwa bikorerwa abaturage ibyo twita ubwicanyi ndengakamere. Rero Kanyuka yatangaje nanone avuga yuko ngo usibye abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari kwicwa, leta ya DRC no gukora ibikorwa byo kuvana abaturage mu byabo ku mbaraga yabitangiye cyase irabikomeje.
ati turatanga impuruza ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubiri kubera mu Minembwe aho ibintu byifashe nabi kandi bikomeje gufata indi ntera ikomeye cyane mu gisa n'imperuka. Atubwicanye no kuvanwa mu byabo ku gahato ku bavandimwe bacu b'abanyamurenge bikomeje ubudacogora. Imiryango rero yose irimo kurimburwa burundu. AFC 23 rero mu rwego rwo kubungabunga agaciro k'abantu cyangwa se agaciro ka muntu yirinze gushyira hanze ku karubanda amashusho ateye ubwoba cyane yiri kugenda biba. Rero urumva yuko nanone kandi yashyize hanze amashusho y'inzu ziri gusenyuka, ziri gusenywa na za drone. Kugeza ubu rero ubu ntiharamenyekana abiciwe muri kiriya gice bangana. Harimo rero nanone kugenda havugwa cyane umusaza umukambwe Rudaga Adriyane w'imyaka 95 y'amavuko wiciwe muri ibi bitero bya drone. Rero ihuriro rya leta ya Kinshasa zagabye mu bice bya Minembwe ku munsi w'ejo washize. Kuri ubu rero abanyamurenge n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje kwamagana ibi bitero. Ni ibitero biri gukorwa na FARDC, FDLR, Uburundi ndetse na Abazarendo n'abacanshuro b'abanyamahanga bari gukora ibi bikorwa bikomeye cyane by'ubwicanyi bubi twavuga ngo n'ubwicanyi bwa kinyamaswa. Rero ibi bikorwa nubwo biri gukorwa mu Minembwe kandi ni ibikorwa bikomeje cyane no mu bice bya Karehe kubera yuko Abazarendo barica abaturage mu buryo bukomeye cyane, mu ijoro ryo kuwa 23 rishyira kuwa 24 nibwo ingabo za Kinshasa zagize gutya zirimo Abazarendo bagaba igitero gikomeye cyane, igitero kirimbuzi bagambiriye kwica abasivili muri kano karere ka Karehe ko bishemo 5 mu mudugudu bita Cumuyaga. Rero aho ngaha abaturage 5 bishwe kandi bicwa nabi, bicwa bakorewe iyicarubozo ndetse umwe baramukomeretsa bikabije cyane. Mu gihe rero amatungo yabo yashimuswe barayatwara. Hanyuma rero nanone kandi siho gusa saho ngaho muri umudugudu wa Cumuyaga ahubwo naho bita Bibatama naho byabaye gutyo, abasivili 6 bishwe undi umwe na warakomereka bikomeye cyane. Rero bitero by'ubugome cyane bikomeje gukorerwa abasivili bigaragaza yuko politike ya Kinshasa ikomeje kugenda ikora ubugome ndetse ubwicanyi ndengakamere buri gukorerwa abaturage babifitemo inyungu zikomeye cyane. AFC 23 reshimangira yuko ngo ubushake bwayo budacogora bwo kurinda abaturage ndetse babasivili ndetse rwose ngo n'imitungo yabo bagomba kuyirinda. Rero amashusho y'imirambo ntagiye nyabona rwose, abaturage bishwe nabi cyane kubera ibi bitero bya Wazarendo ndetse na FARDC nabo bafatanyije bakomeje kwica abaturage mu buryo bubi cyane. Rero AFC 23 iravuga yuko izakomeza kwirwanaho ndetse kandi izakomeza gukora ibikorwa byari byo byose byo kurinda umuturage ndetse aho ibitero byose bituruka bazajya babihasanga. Kuri ubu rero mu kibaya cya Ruzizi hari kuvugirayo ikintu bita umwiteguro, barareba n'ingwi. Ku ruhande rwa AFC 23 bariteguye cyane ndetse natwirwaneho, ndetse ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bafatanyije ubwo ni AFC nako ni FARDC, Wazarendo, FDLR, abacanshuro aho ngaho bariteguye cyane. Ariko amakuru ahari nuko Sniper ari uri gukora ngabazarendo bahabamariye, bari kuzamura umutwe bakawumena, bazara umutwe bawumena ndetse ngo bajyasubiraho imbere yagiye guteraho gato yatera gatambwe Sniper kamumena. Ibyo rero byose biri gutuma hari abantu bagenda bavuga ngo mu kibaya cya Ruzizi ngo habereyemo imirwano. Nta mirwano iri kuhabera, nta mirwano iri mu kibaya, ahubwo ni uburyo bwo kuba ari isasu rya hato na hato rivuga kubera yuko mbese buri mwe wese arashaka hari ahantu kuhaba. Niko nabivuga. Uribaza ngo kubera iki Uburundi bushaka kuba bwafata bino bice? Abarundi bari kureba bakabona AFC 23 ndetse natwirwanaho babari hejuru, ndetse bakavuga bati aba bantu baramutse bari hano ntago twazatekana, ntitwiteguye guturana nabo.
ati rero reka turwane nabo mpaka bavuye muri iki kibaya ndetse n'ibice byose tubifate. Kuri ubu ngubu rero nuko bimeze, usibye imirwano yabaye ku munsi w'ejo muri Kazinga ndetse na Murema, muri Masisi nta mirwano ihari, ariko kandi iyo Wazalendo inzara yabishe baramanuka bakajya mu baturage bagasakirana na AFC M23, ubwo bakaba barakocoranye maze imirambo n'imirambi ikahagwa. Ubwo rero nuko nguko bimeze muri uyu munsi cyangwa se muri ibi bihe. Drone, usibye drone ziri muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe naho nta sasu ryo hasi rihari. AFC M23 ntagiri kurasana hasi na leta Kinshasa, oya ni drone nizo ziri gukura hariya. Umutwe wa MDKC, wa mutwe wa Katanga wongeye kuri koroza. Kuri ubu ngubu noneho FARDC yakozemo, noneho Idi Kapende yagiye ku rugamba ngo agiye kurwana, yavuze ati urugamba ngiye kurwikomandingira, ndabona rwarabananiye, uyu mutwe wigeze akaraha kajya he rwose ndawumenagura ngiye kurwana. Amakuru ahari rero nuko ku munsi w'ejo bari bakocoranye, barakocorana bumva n'imbaraga, FARDC barayitsinsura irabananirwa. Ubwo rero niko kuba Idi Kapende yaje. Idi Kapende rero turaza kureba ese we arakora iki, ese biraza kumuhira, hari uburyo ari bubikoremo, wenda akaba yatsinsura no mutwe cyangwa se akaba yawuhashya, cyangwa se nawe uramukubita yirukanke, cyangwa urashaka kugwa ku rugamba nkacira umwami. Iyo nabyo ushaka wabivuga uti wenda arashaka kugwa ku rugamba nkacira umwami. Nguko ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano yo iriteguye ku mpande itarimo, ariko kandi aho imirwano iri usibye Wazalendo zakaniye muri ibyo bice ndetse rwose kubera inzara. Ariko kandi nanone nkubwire ngo hano hakurya yacu ahangaha muri pariki, ahangaha naho muri rino shyamba rya pariki ntago biri shyashya. FDLR na Wazalendo baracyariyo, bariyo inzara irabica bakazamuka cyangwa se bakakora ubwiyahuzi bagacengera bakajya mu baturage, AFC M23 ikabahondagura ikabakubita. Ubwo rero ndetse rwose baranabatoragura ku bwinshi, ibintu ushobora kuvuga uti Kinshasa noneho irabigenza ite niba itari gushaka uburyo aba bantu yabakura muri ibyo bice bagotewemo. Ariko ze yabakuramo gute? Ni ikibazo nacyo gikomeye cyane. Rero inzara irabica bakaza bakarasana, amasasu mujya mwumva nayibwo buryo gusa bw'amabandi, ayo mabande ya FDLR ndetse na za Wazalendo bari muri ibyo bice aho ngaho ntago barahashira. Rero amakuru ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ngayo, ntago ndi bukubwire ngo hari igifaru cyarashwe ngo byagenze gutya, oya ntago nakubwira amakuru adahari. Gusa andi makuru ahari nuko ingabo z'u Burundi ziri kumena abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho byinshi. Biravugwa yuko ingabo za Angola nazo zamanutse zaciye hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, zaje ari nyinshi cyane. Ingabo zivuye Karemi za FARDC zaramanutse zaje kwitegura urugamba hano mu kibaya cya Ruzizi. Ubwo rero witege intambara igiye kuba, muri iki kibaya. Mu minsi yashize haguye abarundi benshi cyane, n'ubu ngubu ndibwo bako abarundi bazahasiga ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Gusa iki kibaya mu kitege, turaza kureba ahubwo niba kitazatera ibyago umujyi wa Uvira ukaba wajya mu maboko ya AFC M23 bundi bwa kabiri. Ibyo ngibyo tuzabirebaho. Hanyuma rero ukore subscribe nyamuneka niba utarayikora, niba aramaze kuyikora reka ngushimire cyane. Ngewe hano kuri Newsroom TV niho honyine uzajya usanga amakuru, kandi amakuru yizewe, amakuru y'impamu, amakuru tuba twatohoje rwose tukayakura kuri tere. Niba koko utarakora subscribe ndakubwiye ngo uyikore ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe.
hanyuma ukande kuri like rwose nyamuneka reka tugire nka like nk'igihumbi cyangwa ibihumbi 5 kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma reka ngushimire cyane kuko uba wafashe igihe cyo kumva aya makuru, wifurize ibihe byiza.